Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Turi kw'igenekerezo rya 10 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko ibintu byakomeye mu burasirazuba bwa Kongo. Abanyamerika basizoye baravuga yuko M23 igomba gusubira inyuma vuba na bwangu. Abanyamerika baravuga yuko M23 igomba kuva mu bice byose yigaruriye. Igihe kirageze ngo M23 ive mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu, niko abanyamerika barimo gutangaza. Muri iyi minsi abategetsi bakomeye muri leta zunze ubumwe za Amerika, abasenateri, abadepite ndetse n'abandi bategetsi bo ku rwego rwo hejuru barimo gutangaza ko M23 igomba kuva mu bice byose yigaruriye. Ubutegetsi bwa Kongo burimo gukora lobbying yo ku rwego rwo hejuru. Biribonekeza ko abanyamerika bamaze gufata uruhande rwa Tshisekedi. Muri iyi minsi abasenateri barimo gukora inama nyinshi cyane, ndetse baravuga yuko bagiye gufata ibihano bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda n'abarwanyi ba M23. Bano basenateri bo muri Amerika bavuga yuko u Rwanda rufasha abarwanyi ba M23 ndetse Kongo banze kubahiriza agahenge k'imirwano, ngo banze guhagarika imirwano. Igihugu cya Amerika rero ngo kirimo gutegura ibihano karundura, ibihano byinshi cyane ngo bigiye gufatirwa intare za M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda barega ko gifasha zino nyeshyamba. Muri iyi minsi mwagiye mumubona umumenyesha makuru rurangiranwa Hariyana Velasi. Uyu nguyu akorera mu biro bya White House. Uyu nguyu yatanze ibiganiro byinshi ku badepite, abasenateri ndetse n'abandi bategetsi bo ku rwego rwo hejuru muri Amerika. Bose bavuga yuko barimo gutegura ibihano ku gihugu cy'u Rwanda. Bavuga yuko u Rwanda rufite abasirikare muri Kongo. Bakavuga yuko u Rwanda rwanze kuvana abasirikare barwo muri Kongo. Ndetse bakavuga yuko M23 yanze gusubira inyuma ngo ive mu bice yigaruriye. Bano bategetsi bo muri Amerika baravuga yuko ibihano bikomeye cyane bigiye gufatirwa u Rwanda. Ubutegetsi bwa Kongo nabwo bumaze iminsi buzenguruka irya nino ku isi busaba ibihugu bikomeye byo mu Burayi, Abanyamerika ndetse n'ibindi bihugu bikomeye ko bagomba gufatira u Rwanda ibihano bikomeye cyane. Igihugu cya Kongo kikavuga yuko ibihano ari byo bizatuma u Rwanda ruvana abasirikare muri Kongo. Igitutu gikomeje kwiyongera ku barwanyi ba M23. Abanyamerika basizoye baravuga yuko M23 igomba kuva mu bice yigaruriye, ndetse bamwe batangiye kwerura rwose bavuga yuko M23 igomba kuva mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Intare za Sarambwe ngo zigomba kujya muri Kantonoma, ngo bagomba kujya mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo maze bagakurikiza amabwiriza bazagezwaho n'ubutegetsi bwa Kongo. Ngo bamwe muri bo bakazajya mu gisirikare hakurikijwe amabwiriza azagenwa na Tshisekedi. Ibintu ntabwo byoroshye rero. M23 igeze mu bihe bikomeye. Biribonekeza ko diplomasi itari ku ruhande rwabo. Igitutu gikomeye cyane kirimo kwiyongera, ndetse abanyamerika batangaje ko bashobora no gukoresha imbaraga za gisirikare mu kwirukana M23 mu bice igenzura. Abadepite bakuriye komisiyo y'ububanyi n'amahanga bongeye gutangaza ko ibintu bikomeye
Abasenateri nabo bavuze yuko imbaraga za gisirikare zishobora gukoreshwa mu kwirukana M23 mu bice igenzura. Intare za Sarambwe nazo ziryamiye amajanja. Intare za Sarambwe nazo zirimo kwitegura intambara ikomeye. Ndababwiza ukuri, intambara ya nyayo nibwo igiye gutangira muri Kongo. L'armée révolutionnaire congolaise ARC en sigle a officiellement renforcé ses rangs ce dimanche. Ndabahaye mwaramutse nshuti banywanyi bacu, mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Turi ku igenekerezo rya 10 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo. Generali Sultani Makenga urongoye igisirikare cya M23 yarongoye igikorwa gikomeye cyane cyo kwinjiza abakomando barenga 7,500 mu gisirikare cya M23. Ndasubiramwo, abakomando barenga 7,500 binjiye muri M23. Ni igikorwa gikomeye cyane cyabereye muri Canzu, ni muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri iki gikorwa gikomeye cyane cyo kwinjiza mu gisirikare bano bakomando, Generali Makenga yavuze yuko ubutegetsi bwa Kongo burongowe n'abajinga. Yavuze yuko abantu b'abajinga aribo barongoye igihugu kandi ko M23 igomba kubavanaho. Generali Makenga yavuze yuko ingabo z'impinduramatwara za M23 zigomba kurwanya akarengane. Yavuze kandi ko bagomba gutsinda intambara barimo kurwana. Muri iki gikorwa izi ngabo zerekanye imyitozo ikomeye, zerekanye ubuhinga bafite mu bikorwa bya gikomando, berekanye ubuhinga bafite mu kwirwanaho bakoresheje ibyuma, bakoresheje imigeri n'ibipfunsi ndetse bakoresheje imigozi. Berekanye ubuhinga bwa gikomando bukomeye cyane ndetse n'ibitendo bikomakomeye. Biribonekeza rero ko zino ngabo zaronse imyimenyerezo ikomeye cyane nk'uko namwe murimo kubyibonera muri iyi video. Generali Makenga rero yavuze yuko urugamba ari bwo rugiye gutangira. Generali Makenga yateguje ubutegetsi bwa Kongo ko noneho bagiye guhangana mu buryo bwa nyabwo. Yateguje bano bakomando ko bagiye kwinjira mu ntambara ikomeye yo kurwanira igihugu cya Kongo. Ibingibi rero birerekana ko intambara ya nyayo ari bwo igiye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo. Kuba M23 yinjije abandi bakomando 7,500 birerekana ko bano basirikare biteguye gukomeza urugamba ndetse barimo kuramforusa igisirikare cyabo.
bitandukanye cyane n'ibyo ubutegetsi bwa Kongo bubasaba. Kongo ivuga yuko bano barwanyi bagomba kurambika intwaro zabo hasi maze ngo bakajya muri kantonoma mu kigo cya Rumangabo. Intare za Sarambwe zaratsembye ndetse zavuze ko zitazigera zisubira inyuma ngo zive mu bice zigaruriye nk'umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Iki ngiki rero ni ikimenyetso gikomeye cyane cyerekana ko bano barwanyi bafite gahunda yo kurwana ndetse ko bano barwanyi bafite gahunda ikomeye yo gukomeza guhangana n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Abibwira ko intambara yaba igiye kurangira ndabakurira inzira ku murima. Intambara ya nyayo nibwo igiye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo. Impande zombi zirimo kongera ubushobozi bwa gisirikare ndetse amakuru yizewe aremeza ko ubutegetsi bwa Kongo nabwo burimo kwitegura intambara mu buryo bukomeye. M23 nayo irerekana ko ikomeje kwitegura intambara kandi General Makenga rwose yateguje ubutegetsi bwa Kongo ko bagiye gukocorana mu buryo bwa nyabwo. Stop. Mkuu wa majeshi, hawa ni wanakosi wako tayari kwa mazungumzo yako. Sawa. Niko pale. Ile kwa habari yenu. Habari yenu. Habari ya mafunzo. Nimekuja kuelezea kwamba mmepasi mafunzo ambayo mmefanya, mafunzo ya kutosha. So mmepasi na mvae kofia. Na sasa mmepasi, kuanzia leo mmekuwa jeshi la RRC, jeshi la ukombozi. Na mnakuwa mnaimba ni jeshi ambalo limesimama kukomboa nchi yetu, kukomboa wananchi. Nchi yetu inaongozwa na wajinga ambao wanakaa Kinshasa, ambao wamekamata nchi ya otage, wameua nchi, kila kitu wamebomoa, wanaua wananchi. Government ambayo inaua wananchi wake. Wakongomani wote wamekuwa wakimbizi nje ya nchi, na wengine kwa nchi ni wakimbizi ndani ya nchi. Hiyo government ambayo iko responsible wanafanya vitu ambavyo wanataka vya ujinga peke yake. Wanaua raia, wanabagua raia, wamedestroy kila kitu ambacho chipo. Chama kimesimama na jeshi lake ambao ni RC ili kusimamisha hiyo yote ambao wanafanya ya mabaya. Ndio maana tuko. Unanipata vizuri? Unanipata vizuri? Wenzi wenu wa RC sehemu wapo wanafanya kazi kubwa sana kwa eneo tofauti. Wamepiga adui, nguvu zake zote wamezibomoa. Adui ameleta vikundi tofauti, ameleta Warundi, ameleta FDLR, analeta wazungu ambao ni mercenaires kwa nchi tofauti. Amekamata afutabangi wote, wabandi wote, akawapa silaha, akawaita wazalendo. Hao wote wanakuja, lakini RC imewabomoa. Mnanipata vizuri? Nguvu za adui zote tumezibomoa, anabaki kwa kinywa peke yake. Sasa nyinyi leo mmepata mafunzo ya kutosha, namna tumeona, ipata skills. Mwende ikuwe msaada kwa nchi yenu. Mnanipata vizuri? Ikuwe msaada kwa nchi wetu, ndugu zenu. Ili ndugu zetu ambao wamekimbia nje ya nchi miaka na miaka warudi wakae kwa amani. Ili wenye wako nchini ambao na wao na government ya Kinshasa wakae kwa amani. Tukomboe nchi yetu, tujenge nchi yetu, tuwe na nchi ambayo inaheshimika.
tuwe na wananchi ambao wanaheshimika, tuwe na jeshi nzuri, na sisi nchi yetu na wananchi wetu waheshimike. Si ndio hivyo? Si ndio hivyo? Wenzenu ambao kwa front wanawategemea, ukiwafikia watafurahi, na nataka mkifika huko muwe msaada, msikuwe mzigo. Mwende mkomboe wananchi ambao wameumia muda mrefu. Msiende huko tena kwenda kuwatatiza. Mnipata vizuri? Jeshi letu ni jeshi la ukombozi, lazima wawe na discipline ya hali ya juu. Wananchi wakiwaona wafurahia, yani mmekuja kuwakomboa, wakamate kama wakombozi. Ndio hivyo, asiwakamate kama jambazi. Wanipata? Nipata vizuri? Mwende mvumilie hali yote ambayo mtakuta, muwe mfano, muwe tofauti na hao ambao tunapigana nao. Msaidie na wenzenu huko ambao wako huko, na tukomboe nchi yetu na tukomboe Kongomani kwa ujumla. Si ndio hivyo? Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari kuwa jeshi la RC? Jeshi la ukombozi? Jeshi ambalo liko tofauti na hii ujinga yote ambayo iko mbele yetu. Mko tayari? Sawa, natakia kazi njema na Mungu awabariki. S'exprimant à son tour, le porte-parole militaire de l'ARC, le colonel Willy Ngoma, a souligné que ces commandos rejoignent les rangs des Congolais et ont fait le choix de défendre les populations et de porter l'espoir d'un Congo nouveau, fondé sur la justice, la sécurité et le développement. Nous sommes le dimanche, le 8 février 2026. Nous sommes au centre d'instruction. Le chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise vient de clôturer la formation des milliers de commandos. Donc ils vont travailler maintenant pour l'armée révolutionnaire congolaise de la FCM 23 pour notre pays, le Congo. Donc ce sont des militaires qui vont travailler pour sauver le peuple et notre pays, le Congo. Désormais, ce sont plusieurs commandos que vous avez vus, des milliers de commandos. Ils vont servir l'armée révolutionnaire congolaise et ce pays, la République démocratique du Congo. Merci. Selon les responsables de l'ARC, l'année 2025 a été marquée par des adhésions massives au sein de l'armée révolutionnaire, une dynamique qui devrait se poursuivre en 2026. Cette évolution confirme, d'après le mouvement, la montée en puissance de l'armée révolutionnaire congolaise comme acteur central du changement en République démocratique du Congo. Ces adhésions traduisent également la volonté croissante de nombreux Congolais de s'engager pour un changement profond à travers la FCM 23. Abimanga bamenye kupita ingwanye.